kwamaphumulo. Right, University of Zululand inamakhempasi amabili bafowethu, ukhona esedangezwa la kamakhelwane, abese kuba khona enye uphiko lusha oluthe Richards Bay. Right, siyasibona ke maqala unyaka abantu befika bebe yinkumbi bethi bazofuna ikhaya, ngeke usithole ngoJanuary. Uzosithola kanjani isikhala manje? Uzosithola ngokuthi apply kusenesikhathi esanele, right? Sekwaba khona into ebizwa kuthiwa ama-points bafowethu. Akusafani isikhathi okwakufunda thina kuthiwa uthole ubachelor. Sekukuhle usuphase kahle. Sekukhona ama-points-ke manje okubalwayo ukuthi kufanele uthole kanje, kufanele uthole kanje. Sekhona into ekuthiwa ama-TVET colleges. Ungayibambezeli ulokhu ufuna isikhala ukuthi wenza ama-walk-ins, kanti wena vele qualify ukuthi uhambe icube efundela ikhono kuphi na eTVET college. Isikhungo sokufunda naso leso. Ayeye grade 10 ayeye. Ukhona grade 10. Ukhona grade 10 la. Okay, right. Ngithi ayeye ngamasibongo, wathi uhleke nje wena. Kanti angidlali. Indaba yaqala ka grade 10. Ngesikhathi ukhetha istream esikuhlulayo. Wawusikhetha ngoba wawubona sikhethwa obani na? Wasukhodo wena ukuthi hayi amandla ethu anjani amandla ethu awaningani. Kunomuntu ogudi kwaScience miyeke othi ugudi kuyena kweScience. Kunomuntu ogudi kuHistory noGeography ukuthi wakabani lo muntu oka-Humanities miyeka kwabani kwa-Humanities. Nomuntu ogudi kuma-calculations ukuthi wakabani lo muntu lo owa-Commerce. Yikho-ke ngithi ayeye grade 10. Ubona nje ikhala singayithola ema-university yindaba na sayilahla ka-grade bani? Ka-grade 10. Kwa-grade 10 la kuqala khona izinto-ke bazali ngoba noKhisi uqala khona ka-grade 10. Yebo. Phela uKhisi oqala iwona owenza ukuthi kulahleke konke. Okay, akasibheke kunento ekuthiwa i-report la ka-grade 11. Yilo-ke leli esibambezela kakhulu ukuthi singayitholi ikhaya. Sengiphasile nje mina ka-grade 12 ngoJuni ngiphase kakhulu kabi pho indaba esikhala ngasitholanga. Lithini la grade 11? La grade 11 lithi na-16 points. La grade 12 ke la ngoJuni ke lithi no-28 points. Into ifuna i-applyela vele ifuna u-28 points ngeke uzosithola isikhala sokufunda. I-report la grade 11 lithini na? Lisha ama-point amanjani na? Nayo iqala lapho ukubonakala. Ngizonivula amehlo nje bafowethu ngalokho enipampatheka sengibuye khona ngihlale khona abangithathe vele baze bakuthathe ngoJanuary bazokuthatha ngoba uapply kusenesikhathi wasebenzisa le report la grade bani la grade 11 naleli la ngo-first term la grade bani la grade 12 uzoqala ukujajwa wena ujajwa nge-report la grade bani la grade 11 naleli lamanje-ke ihamba kanjalo. Yikho ngiqale ngathi ayeye grade 10 ayeye ngoba indaba iqala ka-grade bani na ka-grade 10. Yebo. Bengajabona mathi abazali bebekhona la. Ngekhathi ivalele yodwa endlini ithi iyafunda yini. Unasho ukuthi ngoba ivalele yedwa kuthiwa ngamphazamisa ugele uyafunda usuke efunda yini. Okay, right. Asikuqaphele lokho bazali, nilandelele uzomsethela amaphepha wena ekhaya. Umbone ukuthi uzoyiphasa lento le omsethele wona ukuze sibe nesiqiniseko ukuthi masibavalele mabeyivalele basuke befunda yini. Ziningi izinto basuke bedlala o-TikTok, bebeka ifoni lapha, benza ama-challenge, benza o-irimarungu bedathi wena uthi wena hayi bayafunda kanti lutho. Okay, ake siqhubeke. Ngifuna ukuthi kunina abafowethu ucansi plus umjolo is equal to u-H. Lo H kubona usuqhamuka nje impela ungafunda unyaka wonke wena wathola u-H into uyajola u-base. Usugijima nje ngoJanuary yofuna ikhala udlala nemali yabazali ngoba uyazi ukuthi wena vele usuqalile. Ucansi phela leyidunga ingqo. Lidunga kubantu abadala ngazi ke ngane. Okay, asigijimele asibuye futhi sithi drugs plus education is equal to age. Ubhekela nje indaba udla idrug. Idliwa both ke manje khona lamantombazane elidla ikhotha.
khona labafana ngenchazelo right ngizoze kube mubi ebukhanani right akuzame nje bafowethu akezame nje ukuyibamba nje akufi umuntu usuyena ngakumaqeda isikole usuke na 17 akesenze lento ekuthiwa i-abstinence bafana ayaphela ziyaphela inhlanhla tshale indaba kodwa nanyamazane edubula usushadile kudolo lo okay right useyingane manje awazi ukuthi imizi eminingi iphelile iqedwe yini qeda ukuthi ubaba akanazo inhlamvu zokwenza njani na wayeqedela kuphi inhlamvu zokudubula ubaba na konke la ekade edubula khona ke nale ndaba yekani le ndaba izenze njani inhlamvu okay right bakuyisituleko nje lokho bengidlula nje lapha ngigijimeka right e-university yethu asinayo into ekuthiwa i-registration fee leyayikhokhwa kudala kuthiwa i-registration fee ayikho esekho lonto umuntu uya-aplya kusenesikhathi i-aplayela into ebizwa kuthiwa u-NSFAS iyamnikeza imali yani na ye-registration fee asho ukuthi akekho umuntu onesizathu sokuhlala ekhaya ngoba ethi akanayo imali yokurejista kungenwa ngo-NSFAS kodwa kuzobe ungene kanjani na ngokuthi uzothola into ebizwa kuthiwa u-firm offer sho ukuthi uthathiwe uthatha usekini uqamba uthatha isuitcase nje uye-university vele uphethe into ethini na ethi uthathiwe asiqapheleke lo right kunama-degrees enziwa lapha kunama-diploma kuno-higher certificate main campus lesedlangezwa kwenziwa ama-degrees kuphela uma uno-24 points ungayi edlangezwa iya ngala ebhekeni kwenziwani edlangezwa na kwenziwa o-bachelor of education o-bachelor of social science o-bachelor of social work o-bachelor of nursing o-bachelor of law o-bachelor of bani ungazucabanga umuntu othola ubachelor esikoleni ubachelor ongahambi ngama-point awu-24 nakhona abhalansiswe yi-life orientation cha ubani uyangalana umuntu ophase kahle esikoleni wathola ubachelor onama-point amangaki na into abefuna ukuzoyifunda beseyifuna 28 points asho ukuthi-ke ngesingisi kuthiwa ama-minimum requirements lawo ngoba ethole 28 points kungenzeka aphindele ekhaya ethole izandla ekhanda ethi isikhala angisitholanga although ethola ama-points amangaki na awu-28 asho ukuthi wena sebenza sakuhlanya khodwa wena ungabona ihashi lomjavu ungaqalathi eceleni ukuze ungatholi-ke lo 28 points fanele uthole ngaki into yakhe ithi 28 points at least thola bani thola noma 30 thola nje noma 30 vele usozithola ngesikhala ngoba uthole 30 futhi uzowadlula kulokho okunjani na okufunekayo yes sizosizana nje la ukuthi kungenwa kanjani alikho itiye akugwazwa ingane engena lapha ingane enjani na ephasayo okay right siyanimukela enyuvesi yakwaZulu ake nikhohlwe manje ukuya ko-UJ niye ko-UKZN buzani la iduzane la ila kwaDlangezwa branch enye-ke phina isebhey u-NSFAS usenzela into enhle kabi ingane uzayinikeze ngisho i-pocket money yokuthi uma kuphela inyanga zezizwane iy'ngane zihleke izongena into iyashaya umhlakabani iyangena mani basho ukuthi asekho lolwasizi thina ey'khathi zethu esasifunde ngalo ngalezi y'khathi njengamanje imfundo isinjani imfundo isimahhala ilula kodwa manje kushodani pho ukuthi abantu bafunde kushoda ukuthi ama-university awabathathi yini indaba engabathi namhlanje ngizophendula ukuthi yini indaba enganithathi awasithathi ngoba siphasa kancane hayo awasithathi ngoba asi-apply kusenesikhathi siyadlalela ka-grade 11 siphase kancane mase ka-grade 12 siqale-ke manje sisebenze kanzima ka-grade 12 abazali baqale basihambise amakhempu cha ayiqala ukuhamba amakhempu yenza ugrade bani yenza ugrade 10 khona vele izohamba kahle iziphase kahle iziyophuma phezulu okay kuthi i-O uzobona ukuthi kubhala u-ZU
ukuthi uyunizulu-ke lo kunento kuthiwa amakhodi kwathiwa ZU kwathiwa dash kwathiwa M asho ukuthi uyunizulu u-M okamain campus. Okay, makuthiwa ZU kwase kuthiwa R ZU dash R asho ukuthi uyunizulu yiphi uyunizulu na bese Richards Bay. eRichards Bay kwenziwa o-higher certificate iminyaka emibili. Obani abangena khona abantu abaphase ngobani na go-higher certificates. Kuno diploma eRichards Bay obani abangena khona abantu abaphase ngobani na go-diploma. Wonke umuntu umukelekile bafethu inyuvesi yethu inezindle eziningi. Right? Mina-ke ngilapha kwa Faculty of Humanities and Social Sciences kwa Department of African Languages and Culture. La nje sibheka khona isiko kade ngibatshela nje abafana ukuthi ayaphela department yami ngempela ikhuluma ngamasiko ahlukene nekugcina ukulondolozwa kwezilimi. Ibonane ngoJanuary ke bafethu senze kwi-orientation siyabonga. Lana